لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Wasbillahi, magsarang sukul kita bisa Allah subhanahu wa ta'ala bisinne sa ili signal kami magdekat-dekat siya masih mati isap kasukpat ingirok to may palanggungan sa agama Islam bang numenet jahet yene samiyaan kewajiban isap magpasampain atawa kan magpasaplagin sige pangandakan ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asal hulit sa pamisa malang sininin. Sumagawa din na kita inin magpa-isip pinay-isip besa si antara si dangan parangan kau ni alay magmumpaat ini si tahasyo tibili atawa kan si edo tibili singe pa-isibli. May panangungan si agama Islam bang payamante manusiyain ko ito ingirok toonin yu'ted sa magdeheluhan mag-abroad atawa kan tulak Pilipit ito. Bang pandogahan tain manusiyain ko ito bang ine sabab nen bang we indambua pung kinainen bang matinggeluma da pangkat sihin suwebe pangkat bang pandogahan tain manusiyain ko ito bang tagabulak 2 hektar melli sad inbagay nin 3 hektar atawakan bang pandogahan te si media utin bang taga agal-agal bang niya da pangset kabaan nin si ehin dalupang sed atawakan intapit-tapit lumaten bang anak bang samiyaan intapit-tapit lumaten taga anak sa abroad dambuwa suwitel si anak nin mag-abroad bang samiyaan taga motol XRM suwiduwe si ehin dukwave nepe bang samiyaan taga jeepin suwinya truck nepe bang samiyaan taga anda teluhin si pinampat si ehin bang payaman tirambuwa de bisrab nin palanggungan sa agama Islam. Yene tiatu si kita yene depende hasad yene kaingit atawakan kaselos sinambua pung tinaite yene samian muslim buin problemahin ko ito may palanggungan sa agama Islam tiated in pagselos sinelosanten atawakan in pag-ingit iningitanten yene si parkala pangalangan wa Allah subhanahu wa ta'ala atawakan si parkala hinaram mo Allah subhanahu wa ta'ala. Yene si parkala ganiya pakadoan tela imumpaat atawakan paidda atawakan iniruk ini. Malengkanin pakadoan pen in paglomba-lombaan ten si pakadoan te duse yene si pangalangan mo Allah subhanahu wa ta'ala ruk pangalangan mo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baya kumisarani sa ngeminginen pagmab sa akam tapin dawe kumauduin tagay pandak tayo may manamal sa hangkan pindaku tagay bang binisara maudu dahil lulay so binisara komenta manamal hangkan pindaku tagay hangkan bintungku tagay arak pandak tayo may manamal hangkan isamiya pininda mauduin in maudu binisara kun ko itong baya ko misarane yene pasal kaingit atawakan kaselos sinambua pong tinaite muslim atawakan mu'min. Hati hundangan parangan betat tirempikilante duk di matete suwete daran esette in kainggitin in kaselosin asal haram pain hukumannen pangalangan we Allah subhanahu wa ta'ala duk pangalangan we Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumagawanen bisan sa ili kaptangan Allah subhanahu wa ta'ala Lakbisan isab sa'il in kaptangan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa in magselos sinelosin atawakan mag-ingit ininggitin hinaram niya pa in waktu ne jaiz atawakan manjari dinaryo sa Islam. Wa nabisara sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fitnatain. La hasada illa fitnatain. Jinais wa sara in magselosin in kainggitin si atas 2 perkala. Saya mante ko bang ini in 2 kala ininin. But nansi
nin tahati newe tedangan parangan. Bang inkainggit ten mangga dukelabo dim haram atau kan si pangalangan wa Allah subhanahu wa ta'ala rasulnya. Adapun bangga tasabbat na si dua ininen, yene kainggit dun atau kan kaseros nun, esehon tabilang pain keu amban, yene magkalugi antek kasi elew kiamat. Magkalugi antek kasi elew pagbista, inis elew pagtungban. Ay Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnatain. Rajulun atahu Allahu malan, fasallatahu ala halakatihi fil haqq. ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها متفق عليه. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم غانية فإن pagselos. Maksud nilay asa dinat tige magselos. Sumagawa nin dinari sa atas 2 perkala. Yana pain nilala kaurungan atau kandambua manusia kaurungan wa Allah subhanahu wa ta'ala pangarta uspa inne yana pagnapakane atau kan paggastone atau kan guaanne si kabayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sini palanggungan si agama Islam suweted hatino pahap. Bangka kita no in manusia yung kaurungan wa Allah subhanahu wa ta'ala pangarta. Magkaroon wa Allah subhanahu wa ta'ala business atau akan karoon wa Allah subhanahu wa ta'ala milyunan babaduwa na inusal in pangarta na iyuan si kabayaan Allah subhanahu wa ta'ala babaduwa na inusal paggasto si agama Allah subhanahu wa ta'ala uwin man sa iyuan lando uwin kakuriputnen lando na sa miya ning kakarikitnen uwin man sa iyuan intang wasalanner in artanen si pangalangan Allah subhanahu wa ta'ala daki ingit si manusia iwet daki magselos si manusia iwet dagain manusia iwet bisan karangan wa Allah subhanahu wa ta'ala pangarta da samiyaan dinari si kao magselos yehil sumagawanan dinari si kao magselosil in kaingitin yana si manusia inurungan wa Allah subhanahu wa ta'ala pangarta ubus ginuan wa'na in artanen pag napaka wa'na in pangartanen si kabayaan Allah subhanahu wa ta'ala sumagawanin man kita ng manusayuan pagpagsamiaan in pangartanen pagbeli kitabayuan gani apus paidane pagpasanan pagbeli motor pag-enjoy pilipidruk dandane atau akan pagbeli samiaan ene kapanyapan gani apus paidane dake ingit si manusayuan sige magsusunod diketik kasi ilo kiyam sumagawanin, manjari kayo selos si manusia, yene samiyaan manusia duwan pangarta, bupag napakawe ni si kabayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Buwadapon may palanggungan sa agama Islam, yene samiyaan kaselos tulay si manusia taga pangarta, yene makapag-angan-angan kayo si manusia yun taga arta kwe iyahin. Bukapag napakano isab kwe manusia, yene samiyaan mag-anulay mag-urong artale at tawakan magnapakalay, inuruan kaya Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah subhanahu wa ta'ala ini pahala kaya pahala magnapakali nagay ko nagsabot sa miyan dalam hadis inniyatin sa miyan hap ay naman kakahinang hangkan daki selos si manusia ini sa miyan karungan arta apabila gawa na inusal si kabayaan Allah subhanahu wa ta'ala si kadua pa inne rajulun atahu Allahu hikmah tansinin ini sa miyan ilmu Yene kaurungan kaya Allah subhanahu wa ta'ala ilmu. Yene kaurungan kaya Allah subhanahu wa ta'ala katao. Umusamian tanga hukum no ilmu no le atawakan pamano weno. Gawin no pagkuripot. Atawakan gawin no saman tinapukan ilmu no. Maradapun bang payam no in manusia yuen. Bang kakita manusia taga ilmu. Pakita mo sipatin nurusani ka samian pinagdagan wena in ilmunan. Daki ringgit pasipatin. Yagain ilmu in may palanggungan sa agama Islam, pang dumain niya sa miyaan, yan ang lakao piri parang surga, mangga isa miyaan nga labo kao magdimjahan na. Nahangkan, daka magselot si manusia, bisan kaurungan ng Allah subhanahu wa ta'ala ilmu, buga duwa na binoo maglawungsad ataw kaneng nga yan ang sinan si kabayan ilmu ni. Yagain ilmu in pinakadalikaw,
Dugaan niya pinakadilikaw ang manusia taga ilmo. Bugawe ni sa minabdagan ng kabayan sinilmunin. Ashaddun nasi azaban yawm al-qiyamati al-alim alladhi la yanfa'uhu Allah bi'ilmihi. Ganit niya pasabra bin sananin, atawakan panismanin, atawakan siksanin, aman may manusia taga katao. Aman may manusia karangan wa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala ilmu, ene ilmu ka pinagbumpat wa Allah subhanahu wa ta'ala sisi. Nasa inyo pagbumpat na ilmu din, bang isap gawa de bino magtangge, gawa de bino minabdagan, gawa de samiyaan bino ilmu din sanan magsambahayan atawakan, ina-ini na pangandakan si ilmu din. Inilmu din, nandaak sisiye, yan ang ngayon ng kapan, hinang din sa niya pangalangan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nahangkan niya palamungan sa agama Islam. Inilmuin, bangga rubinabbegan wa dapu ne, atawa ko ne mga hatiyehin, dati magselos si manusia UN, bukiw sa miyaan gita bilang aman ni manusia magkalapisan atawa kan magkabangkapan, tek kasi ilaw kiamat. Bayan Allah subhanahu wa ta'ala, قال سبحانه وتعالى في سورة الناس قل أعوذ برب الناس أو قل أعوذ برب الفلق سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق إلى قوله سبحانه وتعالى ومن شر حاسد إذا حسد Dinat kita Allah subhanahu wa ta'ala yani magpatalibon amban yani samiyaan dinat kita magpatalibon Allah subhanahu wa ta'ala yani amban manusia yani ay ومن شر حاسد مبغض للناس إذا حسدهم على ما وهبهم الله من النعم أو من نعم وأراد زوالها عنهم وإيقاء الأذى بهم. دينات الله سبحانه وتعالى فتليبون يعني أما المانوسية يعني مغسيلوس كنا سيلوسا أطلق رنكي إنجيتا وعدا إن مانوسيين يعني سيبانغورون الله سبحانه وتعالى سيسيري. Magpatalibon kita aman manusia, yani ingit, yani selos si manusia, yani si katangurong ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala si siri. Wadapon may palanggungan sa agama Islam, panghatino in selos ini pinakadilikaw na si kita, pinakadilikaw may palanggungan sa agama Islam. Sabab way may palanggungan sa agama Islam, pain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyakum wal hasad, فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. Hangkan kita semia nilang, hangkan kita pinega sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sina perkala ininen, yene pag ingit ininen atau kan pagselos sinalos ininen, lagi makabangkrut kita. Yene makakat kita, makalapis kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyakum wal hasad, ay ihzaru. Pahali kam, patala kam. Yani amman pagselos sinelos ininen. Sebab way, fa innal hasada ya'kulul hasanat. Sebab inna inka ingit ininan, yani mangan kemon kahapan nuy. Kinakan wa'na impahala sambayang nun, impahala puasa nun, impahala bayu anam malu ibadat nu zakat nuy, sedekah nuy, kinakan wa kaselos nuyen. Wa pa inna pamangan sin narka atau kan pamangan sin ebot, yani pundung atau kan kayu. Na bangkaw mabaya, gilepas in pahala amalan nun, bangkaw gibaya, bangkrap tekka si ilaw kiamat, lebbahanun in pagsilosin, lebbahanun in kainggitin, paladapon in kainggit ininan, gahep ilakna to Allah subhanahu wa ta'ala si Iblis, malaingkan sa abin takapur ni Roksilos. Gahep ilama, kung tinay si Yusuf dalam pupong, Tinimalang paranggulan atau akan gawa, malaingkan nen ene kasilos de. Bukgaib sa mga pinapatay si Kabir ato si Habir, mga rusalo, yan nakapuadamin, malaingkan kasilos ni. Nahangkan inselosin niya palanggungan sa agama Islam, pagwaan niya iwan asas ng bang imban pagwa, aman si Iblis la'natullah alay. Inselosin, pagwaan niya naman si Iblis. Buhadapon bang inmano siya iwan magselos, masi-masi in pagselosnin, yuluin selosin magluma-luma, magnaga, mag-abot din pangafian na, esebon iwan naman bata na kayo si Iblis. Esebon in selosin mangluho si Karo, dambuak kaya ang sundalo, dambuak kaya ang grupuhan ni si Iblis, tekta si Ilaw Kiyama. Na magpatalibon kita aman manusia, ini samihan, wa min syarri hasidin idha hasad,
Dinaacted ka magpatilimon. Yan si manusia magselos, ingetero, si manusia si pagkahine. Yan si niya magkapangulong Allah subhanahu wa ta'ala. Nakuha na sa butlay, la hasada illa fisnatay. Kaya magselos, sinaram, pangalangan, kaya Allah subhanahu wa ta'ala rasuleh, kaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala tahasadu. Dakam pa inni magselos sinelos, dakam mag-ingit-iningit sa bentalin hadisin. Kaingitin, kain ka mapagtukuan ng lausangan busulan in kot mundo ng pagsambayangan. Dekatan hadya kayo sa miya magpuasa atawa kan magsadak ka. Umusan day nartanong pagsadak kay lausangan bu sa miya lusilasin si kayo. Gani puspardane. Gani lagi na sa kinakan mo kasaras nuyen. Kaya kanurungan ng Allah subhanahu wa ta'ala pahala. Kaya man impuasero magsandal ang lausangin. Kaya man insin nun paghadyo tiyap baytullah lebang samiyan inluwi si kayo rasirosin. Kaya man inkemon bayuan ang malun. Istighfar nun bayuan ang malun. Asal kinakan ted wene. Kinakan. Namayan kaya ko jagahanong bekayuhin. Jagahanong ebutin mang saingit. Pamangan ne punungin. Bisan saingit kahadya pundong. Bisan tapagdarant ne, asal kinakan iwen ebut. Nasa iliin pamangan, sin yene selosin, sin kemon kahapanoy, kaya pamangan sin ebut sa miyaan. Yene pundong at tawakan tayo. Ika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakas na kita binentolan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan Samiyaan, Januari, bulan Pukline, bakas na pinatarang wa sipay. Unane, dake magselos. Kaya palanggungan sa agama Islam, ginitan to tapataha. Sabab nen, isamihan pukot-pukot ni solakun, ginipataha sa pandak tiyadya, tiga ini lagi sindisarahin, bang taha bukit samihan, taeddo atawa kan gibinibdegan. Isang pag kita lausangan naan sino nagbistara, dala lagi ni bang gibinibdegan atawa kan pinakalat sinati. Buada pun, bang ada tabdikte bisara Allah subhanahu wa ta'ala atawa kan bisara nabi te jina kita magsero sinero si kemon perkala, balingkan duet as perkala alay, ini samian kaurungan pengartu kaurungan ilmu, duknya periwayat tambo apa ini kaurungan Allah subhanahu wa ta'ala si Quran, katauhan tau masa Quran, ini samian kaurungan Allah subhanahu wa ta'ala magpasa Quran masingit taunin. Wasbillah ini palanguan sa agama Islam. Bang niya lay bisara arak gumas, arak sinan kaso, magmaap sa kam. Kung bang niya lay bisara peddes atawakan peddi, asal kemon tambal bang peddes mura bakauli. Sumagawa ng tambal mamislu asal kyo magpuspaid na si bakat atawakan si ina dalam tambal, lusi di opera. Buada po asal bang doktor murong tambal, buwente kita magdayday sa niyan, magsamit-samit ngapas ni atawakan ng doon dalam buat ulay solusyon nin. Inasinan supaya kita angkan kita magsamit-samit ni do tambal aman doktor bu sa miyan kaulian ng bakater atau akan sakitan sumagawa ng problema si kitehin yung problema sakisin pangatianten sakisin kemon bayuan pangalangan gawet hinalian buwang tambal Allah subhanahu wa ta'ala asal lilian at jawet ti atau akan tininggalan wete nawete sa miyan ni dedo magsamit-samit warapun sumian pekyo ngedo tambal sumian pekyo mag-ene samian nambaran bakat mo nambaran sakino banggi samian tagnaan no ku itu nabuada pun
bang tekkan si kawing kamatain, tekkan si kawing malakal mautin, gene pengkew makapagtambal, bang niya dapat tinambal, bang niya ganta tinambal, na puas billahi maid negusikam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.